U prisustvu brojnih đaka i nastavnika obavljeno je i svečano sečenje slavskog kolača. Sečenje slavskog kolača obavio je prištinski paroh otac Stevo Mitrić. Čestitajući ovaj veliki praznik, školsku slavu, otac Stevo je kazao da smo svi danas učenici velikog srpskog prosvetitelja. Sveti Sava je znao da smo mi mala zemlja, da se mi ne možemo oružjem braniti, da nam je preostala jedino inteligencija, odnosno pamet, i da se samo kao takvi možemo odbraniti uz svoju pravoslavnu vjeru i uz blagoslov Božji od sila i onih koji su želeli da prođu kroz Balkan i koji danas žele da prolazi kroz Balkan, kojima je ovo samo usputna stranica. Direktor osnovne škole Kralj Milutin u Gračanici, Gligorije Stojanović, u izjavi za Radio Kim je kazao da je velika čast da ova škola bude domaćin obeležavanja slave svih đaka i nastavnika. Kao i svake druge godine, mi obeležavamo dan našeg velikog duhovnika, svetitelja, državnika, reformatora, rekao bih, Srpske crkve i škole, dan Svetoga Save, kao svoju slavu. Normalno svi Srbi, ne samo na Kosovu i Metohiji, obeležavaju ovaj dan. Učenici i nastavnici osnovne škole Kralj Milutin priredili su bogat muzičko-poetski program. Od predaka svojih, kroz Svetoga Savu, primili smo veru, krst časni i slavu. Pa to je naša školska slava. On je bio naš prvi srpski arhijepiskop, podučavao je narod, on je oličenje našeg naroda. Radujem se jer mnogo ljudi dolaze, sve je veselo, održavaju se mnogi skečevi. Sveti Sava je oličenje dobra i on nas uči kako da učimo. Dobar zato što mnogo ljudi dolaze, sve je veselo i to je srpska i školska slava. I sva deca se raduju. Ovogodišnji domaćin školske slave Dušan Josifović predao je kolač svom kolegi Vladimiru Markoviću iz Gračanice.